načelu zaštite prava građana i zaštita javnog interesa štiti stranku u postupku i ogleda se u omogućavanju da stranka što lakše zaštiti i ostvari svoje prava. Ali da ta zaštita ne bude na štetu javnog interesa. Zdravo, sine, kako ide nauka? Ma evo, pukla cijev u zgradi, pa odmah zovu, joj naroda nestrpljivog, užas. Ja im govorim već 5 godina, loše su cijevi, puknuće, treba mijenjati instalacije generalno, ali ok. Oni zovu samo kad se belaj desi. Nema jednostavno ovdje preventivnog djelovanja, džabati. Pa zar niste vi predsjednik kućnog savjeta? Pa jesam. Kako je rat stao, ja vodim ovu zgradu i ovaj cijeli red nebodera. Ima jedno 7, 8 ulaza, slagaću. Pa dobro, ali što vi niste prevenirali tu cijev na vrijeme? Mlad si ti, vidi se. Ovdje ti je kad obnašaš neku funkciju u Bosni, prvo što trebaš naučiti opis svog radnog mjesta, odnosno spisak stvari za koje nisi nadležan. Kad to znaš, onda znaš i kome ćeš prebaciti određene probleme. A za one stvari za koje si kao nadležan, tu pronalaziš načine da i njih prebaciš među ove za koje nisi nadležan. Oko toga ti se bolan sve vrti. To kad naučiš, ti si na konju. Evo vidi kako sam ja sebi fino stvari posložio. I to ti je tako od kućnog savjeta do predsjedništva. Pa dobro čovječe, ali evo sad za ovaj trenutni problem ste vi sad nadležni, jel tako? Pa jesam, ali imam ja, sine, svojih obaveza. Imam ja kuću. Pa kak mislite imati vi kuću? Pa zar vi ne živite ovdje? Ma jok, ja sam ti na drugom bolan kraju grada skroz. Dok do kuće i nazad znam nekad i po sat, po 2 ić gužva uvijek. Aj vidimo se, mali, kurim, sretno s tom naukom.